Ibisanzwe ni The Voice TV tubagezaho amakuru menshi atandukanye yaba n'ibyegeranyo byose tubibagezaho ntacyo utasanga no kuri The Voice TV. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru ivugwa ku munyamakuru Cassien Ntamuhanga watorotse gereza bivugwa ko yagizwe umuvugizi wa RNC. Ntamuhanga Cassien watorotse gereza ya Nyanza biravugwa ko yagizwe umuvugizi w'umutwe w'iterabwoba wa RNC ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, asimbuye Turayishimiye Jean Paul uheruka kwegura kuri uyu mwanya. Ntamuhanga wari umunyamakuru wa radio ubuntu butangaje ndetse n'iyi radio yaje gufungwa nyuma yaregwaga hamwe na Jean Paul Dukuzumuremyi, Agnes Niyibizi ndetse na Kizito Mihigo. Yahanishijwe igifungo cy'imyaka 25 ku cyaha cyo kugambanira kugirira nabi umukuru w'igihugu kuko ari cyo gihano kiruta ibindi mu byo yahamijwe. Yanahamijwe ibyaha bitatu ari byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gufasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bwari bumushinjaga. Ahamwa kandi n'icyaha cyo gucura umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba, ahanagurwaho icyaha cyo gucura umugambi w'ubwicanyi. Mu ijoro rishyira kuwa 31 Ukwakira 2017 nibwo Ntamuhanga yatorotse gereza ya Nyanza. Kuva icyo gihe yakunze kumvikana yigamba ko yatorotse ubutabera bw'u Rwanda. Ntamuhanga wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 muri Gashyantare 2015 yatorotse nyuma y'imyaka isaga 2 ari muri gereza. Amakuru igihe ifite nuko Ntamuhanga agiye kugirwa umuvugizi wa RNC ya Kayumba Nyamwasa. Umwanya w'ubuvugizi agiye kuwusimbura aho Turayishimiye uheruka kwegura kubera urusobe rw'ibibazo byugarije RNC ku isonga birimo ikiburirwa irengero rya Ben Rutabana, umwe mu bayoboke b'uyu mutwe ukomeye cyane. Ubwegure bwa Turayishimiye bwatangajwe na Gervais Kondo usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa RNC mu nyandiko yashize ahagaragara kuwa 24 Ukwakira 2019. Gusa nta mpamvu n'imwe yigeze itangazwa icyaba cyaratumye ava kuri iyi mirimo. Turayishimiye utuye Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko yari we cyegera cya hafi cya Kayumba Nyamwasa, umuyobozi mukuru wa RNC ubu ngubu utuye muri Afurika y'Epfo aho yahungiye ubutabera. Afite uruhushya rwa burundu rwo gutura muri Amerika. Ni umwe mu bikomerezwa bya RNC, akaba umucurabwenge w'uwo mutwe haba mu migambi yo gutegura ibitero. Muri make azwi nk'umuyobozi ukuriye ubutasi bw'uyu mutwe wa RNC. Turayishimiye avugaho kuba umwe mu bacurabwenge b'ibitero bya grenade byahitanye inzirakarengane ndetse no kuba mu migambi mibisha igamije kwibasira u Rwanda. Turayishimiye kandi we aregwa kugira uruhare mu bitero by'iterabwoba byabaye hagati ya 2010 ndetse na 2014 mu Rwanda byahitanye abantu 17, abandi benshi bakahakomerekera. Bivugwa ko kandi Turayishimiye yari yategetse ibyitso bya RNC i Kigali kumukusanyiriza amakuru yose ku bikorwa remezo nk'ibiraro n'ahandi muri Kigali kugira ngo bizagabweho igitero rimwe bituritswe mu gihe cy'amatora ya 2017. Uyu yanavuzwe mu rubanza rwabo kwa Rwigara aho perezida w'urukiko rukuru yanamuhamagaje we na Tabita Gwiza, Mukangarambe Saverine, Mushayija Edmond bakunze kwita Sacyana. Turayishimiye yavuye ku mwanya wo kuvugira RNC mu gihe uyu mutwe wisuganyaga gutangize radio muri Uganda. Byanatumye Ndayizeye Serge ashyiraho amananiza asaba gukubirwa umushahara cyangwa akareka kuyobora radio itahuka ikorera kuri internet. Ntamuhanga Cassien bivuga ko yamaze kugera muri Uganda, akaba arimo no gushakirwa ibyangombwa bigenewe impunzi bitangwa na HCR. Turayishimiye na Ntamuhanga ugiye kumusimbura bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba byakozwe mu bihe bitandukanye. Ntamuhanga yatorotse ubutabera atarasoza igihano yahawe. Amategeko hano y'u Rwanda agena ko umuntu wese utoroka yarakatiwe ahanishwa igihano gikubye inshuro 2 y'igihano yari asigaje. Turayishimiye we ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashizeho impapuro zisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuta muri yombi. Iyi rero ni The Voice TV, komeza dukurikire dukomeze kuguha amakuru menshi agiye atandukanye ku bintu byinshi byose bitandukanye. Ndibaza yuko nawe ahari ho hose angle yose waza